Kusizani bazalwane bami noma umuntu ethi uyakholwa engenamsebenzi Manazareth kholwa bangasindisa na bangapha abantu abakholwayo bengenamsebenzi bekholwa nje ngoba wafika esontweni kwabeka isitulo kwathi wabhalisa igama lakho bangapha abantu abakholwayo abahlabe senyuka bejuluke behlabe enyuka bekholwa kodwa imsefunda uma umzalwane noma wesifazane behambaze bengena kudla usuke umuntu wakini athi kubo hambani kahle nifudumale nesuthe bahambe kahle belambile beswele kepha anibaphi lezo zinto ezifanele umzimba kusizani na kunjalo ukukholwa uma kungenamsebenzi kufile kukodwa bale baba niye endabeni yami ngala ukufika ebuhleni bamaNazaretha konke enzekayo engayibonanga ezinkonzweni walahleka iwallet yami ino 200 rand ungabala ukuthi ngo1984 200 rand kwakuyimali engakanani yalahleka le wallet ndathi kusho ukuthi wallet enihamba ayikho uThixo njani lo ongavuma ukuthatha imali yami lahlekelwe imali kanti anifumisanga maNazaretha la shonela lo mina kwasanga kusasa kwamenyezwa njoba ememezana somlomo lapha eNingizimu wathi abalahlekelwe imali ndafika kulo onemali ezitholweyo wasebuza imali yakho imali ndayichaza ises walethina njani ndayichaza wasethi nansi ayikhuphi njengoba injalo sazi thina ezikonze lapho kuqhekezwa khona kuthatha izinto phakathi maNazaretha ushembe uNkulunkulu la kubantwana benkosi apho ndiyakhona senifike ekhaya awu unkosikazi kunjani uthi unkosikazi haya kungcono niphilile uqale nini ukuba ngcono ngifika ngesonto ebusuku uthi yena niqala izolo njengoba nisenkosini nje indephambi kwami kuqile ithi inkosi unkosikazi wakho nomntwana sebephilile abanjalo maNazaretha ileyo ke bangcwele imiqondiso nezimali sendazibona kodwa kwafika ingqondo ethi hayi kungenzeka kwento behleliza kwenzeka isso siqondene nokuthi uye ebuhleni kwaba ngomvulo noba ngomsombuluko wangolesibili ngolesithathu ndathi nilele ngolesithathu semsebenzini kwafika ikhehle elizala utata wami lathi mntanami ngobu kwashebe thina sikubonile lathi thina singasekho emhlabeni ngokwenyama sihleli noshembe kusho umuntu owafe ngelona iNazaretha maNazaretha ushembe uNkulunkulu wabantu bonke iyayikhumbula isiqu sesithathu shonja sithi maNazaretha sithi mina nginamaNazaretha wami angayifaki ingubo emhlophe ngamaphoyisa wethu bagcwele bantwana benkosi enkulu indaba isebuhleni baba ngomnye unyaka sasezintabeni zasegospel inkonzo phamaza abaninzi uShanga wamaDumbe Shinga wamaDumbe sorry bamkhomba nendawo yakhe animazi mina kodwa ndake ndahlala phansi naye sathetha ngoba ndiyathetha maNazaretha nikhuluma esiZulu sami siphuwa futhi ngeke sibe sabagudo ngeke nisebenze KZN sendimdala kakhulu
ithi le ndoda ngishinga ithi ndihamba ngebhayisekile laphansi ibhayisekile impompo ikhona kodwa ingxaki iphesha likho impompo ibhayisekile ikhona kodwa ingxaki iphesha likho uthi kwasekufika kuma into ethile ake ngithandaze uloshembe wamaNazaretha uthi kwafika inhliziyo ethi kuphi impompo ibhayisekile uthi imbobo ndiyayibona imbobo lapho phuma akuphuma khona umoya uthi ndiyayibona nazi uthi ndalipompa vile lagcwala uthi asithi inhliziyo ngele ebhayisekileni uhambe uthi ndahamba elithi banga undathi mase ndifike ekhaya senhlamba ngizawungena uthi waphuma umoya sendifikile ekhaya ngo-1987 kwakusebusika suke emsebenzini lapho endandisebenza khona engiyayithanda le ncwadi lapho endiyithanda khona ithi siyawuthetha esikwaziyo sinqine ngesikubonileyo ngaphuma emsebenzini sekutshona ilanga ndisuka kwindawo kuthiwa kusecofa uvaba ndisiya eNgcobo inkosi ke yanika intsha inkonzo ebuhleni wakhona unkosana ophatha igama laseNgcobo lapha uShembe wamhlwitha khona emalangabini ezawudutyulwa wamfaka emotweni ndafika eNgcobo sekumnyama ndadlula xa ndisendaweni okuthiwa kuse-All Saints ndabona unanku umuntu inkosikazi ufake ingubo ezimhlophe unesi lo usho ukuthi uphuma esibhedlela lapha e-All Saints Hospital uyayimisa kakhulu imoto ndamisa eceleni nkosikazi uyaphi wathi yena ndiyemthatha ndanele ukuvula olucango lakhe lathi elivile lingabanga waphuma wonke umoya isipewile asikho ilanga lishonile Shembe uNkulunkulu Baba uNkulunkulu ngangafuna ukusho kulonesi ubasendonakalele ndaba kwafika ingqondo ethi ngene emotweni iThumisa ndayistarta kwathi wahamba phezulu koline lomhlophe awu ndayihluthula amaNazaretha ngathi 120 140 ndafika endaweni ekuthiwa kuseBhaziya lapho eza kahla khona lonesi ndamvulela ndase ndiya kweliso ndafika ndalikhaba ngonyawo ndalithi ndafika liqinile ligcwele impho maNazaretha sinoNkulunkulu